الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Basuno kita bisa anu si surah ini nisab yang membuat surah. Basuno amban ini surat Rasaim. Kubus nak kita bi yang nunen. Ini membuat nisab pasal itu histori pasal yang agak si kita bi. Umar Allah Subhanahu Wa Taala pasal itu ini yang kiamat. So inanansin isi surainin inanansin bisara binaha atas sempuk dua ayat binaha ki wallahu subhanahu wa ta'ala si suku selaw qiyamah selaw dunya ruk selaw akhirat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala idza syamsu kuwirat wa idza an-nujumu inkadarat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-isharu uttilat wa idza al-wuhushu usirat wa idhal biharu sujjirat. Ubus tamanmian histori pasal tu selaw dunya. Ubus wa idhal nufusu zuwijat wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idhal suhfu nushirat wa idhal sama'u kushitat wa idhal jahimu su'irat wa idhal jannatu uzlifat. Selaw kiamat ya. وسلمت نفس ما حضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس من سبيل سبيلين السفر مع الله سبحانه وتعالى. Inin historinin makakas kitibi duklebinen enes manusia etinen komete bisadeluin ye makagat Allah subhanahu wa ta'ala. Ge makagat si etinen kawasi Allah subhanahu wa ta'ala mektuan sedih maku sedih ngas sedih amal Allah subhanahu wa ta'ala. Nasin me story itinen inakan kitib Allah subhanahu wa ta'ala me yene me kahalanin in gania me ke kole sedih nginang ne gania me ke penia sedih melingkan dan bawa Allah subhanahu wa ta'ala na subay magkahagat subay itinen kite ine nian kahagat tiri yene asal Allah subhanahu wa ta'ala dan bawa gania me ke sedih ambania ye mikpekenia ene sin pekerjaan kemon dan pekerjaan dalam dunia dok selaw akhirat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ma amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ngana sedih nang. Game meglu. So ini sahat jaya. Penne penia agau ini kala sama penia magtaus. Cuma ko kita in meglebor. Cuma ko kita in samian lu etin binsana. Kania. Wa ma massana bil lughub. Ini nang Allah subhanahu wa ta'ala kaunin. Ini nang Allah subhanahu wa ta'ala lapis langit duk bulak samen duk kemon ne. Idelen enggak dia. Enggak hatin enggak peking Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak meglug Allah subhanahu wa ta'ala. Mengwa misar hajai samen. Memang sabit ne karan situ samen gete kore. Allah subhanahu wa ta'ala nangkan kita manusia ini ge makahagan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala gay kompol be Allah subhanahu wa ta'ala tegesne mekel balik ametein mian bisa magsakit-sakit bulak meruk mian awalele menjadi bulak balik manusia tehinang tekole balik Allah subhanahu wa ta'ala tepindi gua de balik ini manusia untuk bulak samen tehinang de balik wa tadani gania ye maka ini gania gay tinen tehinang Allah subhanahu wa ta'ala semua gua dan bawa Allah subhanahu wa ta'ala meke gay insania. Usme akalaninin inakan kita Allah subhanahu wa ta'ala surainin dan buah itinang ban kudrat Allah subhanahu wa ta'ala awal tata kewesene gana mekes mikihinan se parkalainin dan buah ye Allah subhanahu wa ta'ala idza syamsu kuwirat. So pegeinin timian tu pesen lodunya si pineseban kita dekat doa kita asal kahalaninin masih pinenia Allah subhanahu wa ta'ala masih talabe wa manusia. Baka sinti bisrate bi teggene pengaji tebinin mian
ini kita elettero hetinen elle udunya duk elle akhirat ekkelebean kesamian ekkelebean kue dalilan mian bilu kita melihat mian kita yang bertumbuhan maka pelimitan mian natalabe raw me birahanin talabe raw me kampuhin talabe kolonyahin talabe mian nawasahin makin tek kasi obal tek kasi limitan saya itu dalam bandunya mian talabe raw mian naja sakarat al-mauti ketepian ini do nyawain samian talabe dalam kuburin talabe etin kepada elewin talabe ketelewame ketelewin makin tek mengebek dalam surga mengebek dalam neraka manusia seiru kalan nasidin telewei temine gipe peni elo kiamatin tupe sidunya binisara tupe kita dalam dunia sainin masih pinania wallahu subhanahu wa ta'ala yene etin lebianin atau kahalanin pinaan wa ini si manusia si punne ini pen Allah subhanahu wa ta'ala etin dan buan ban makhluk kasida wallahu subhanahu wa ta'ala idza syamsu kuwirat etin si ho ini si elo etinan enggak ne si elo asal song semua bisa elo kawa so si dunia pe ini pen Allah subhanahu wa ta'ala apabila ne penne yene elewin inanan ne Allah subhanahu wa ta'ala enune etinan yene kuwirat gak ada niat sinap lega ada niat dan tak ada samia nah ini elewin sentia bete silak samia tia asal danta teman danta ni ame kage sekarang bisa dosa ingke penenteng ne gabon gero asal masiru bang data asal masuk elo samia sebenarnya sih ni waktu ne bang Allah subhanahu wa ta'ala elewian bisa pegua asal sang elo asal penginaran wallahu subhanahu wa ta'ala ineliga ni nana ene elo den dan tak den enggak ada terapan seperti ini ngaji Allah subhanahu wa ta'ala no ege maksud nikil wege maksud nikil gara nike kole seperti melingkan membuah Allah subhanahu wa ta'ala sami nene nian meke kole sami so elo kiamat song tapat elo pasong etinen dunya en songga ne mian andang asal andang begitu begitu mian gimana sih itu keme tek ayatin si zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam degi punya 400 tahun itu ini ni tel 4 ayat dunia ini asal tapit ini nampak sapi tabang itu kita hati Allah Allah bangsunan saya anang ditapit so si waktu yang pe si itu degi punya 400 tahun lebih samian tek ayat 4 pandek ayat Amar Allah subhanahu wa ta'ala inakahan kita inakahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ini wallahu subhanahu wa ta'ala muna bang kita bini hetinan asal songado ni songubus ni bang dailan hetinan nene mian elewin sung sedep ni mata elewin samian pag sedep sangam ni ka nene kita ko itu pero Allah subhanahu wa ta'ala ini tabik biru kemon gana ada buang bang kita iya kibalik hatinin sino makaba kibalik hatin maksud si mari ini mali apat kayo hatinin wal asri innal insana wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr si waktu ini ayatin naman na ko itu kita zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dengi mo ko itu dengi udah kebetul tahu pen Allah subhanahu wa ta'ala wal asri innal insana lafi khusrin etian si zaman si tempo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kue dua ilan mata elewin si iye song si waktu asar na kitikanin si waktu asar waktu asar enggak na elet na sedih melingkan maghrib itu sangin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak na elet na sedih duk elo kiamatin ubus iye gana elet gana pelet sedih nabi ubus gana ubus iye ini ubus iye elo kiamat sabihan namus na sini nakan kita wallahu subhanahu wa ta'ala sistem po yene zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam no kita na kusabay kita na itu tin ka tapit ina pasin gana na seddi inagat nabi sumiwa ini personuin puas aban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pengalar ini pemeniai Allah subhanahu wa ta'ala pena Allah kiamati gana seddi na ko itu bagus sa tapit bang daye mo na 400 tahun labi isi waktu misalnya wal asli si waktu depe etek ayat yang saya samian na ko itu Allah alam kayak kita wanita ko na tibisratan bi
mian ge bakasari ko ante bisati bulan del lumian ekkane mek bebes ekkane patapuk sama basa pen el kiamat sumbe el kiamat ne jumat sini be lesi hilwala dunya insami ambane ne kelakuan me ene filosofi ese me erwin me etin maka kamislamin sana bekere lo siam man kiraman Allah subhanahu wa taala kai ge peni so peni el kiamat tim ge kita wat musumian sume ko asikite himbi tinan tapit ne ga dan asdi الlet neruk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana sedih الlet neruk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumegua mian bakas tibisraten pi naka apisa eten ge pini elo kemati bangge pi palabe ene bakas tibisraten pi palabe me nda bisa bakas kite pi rumah matan nawas demikian me ini eten bang peni an ini eten naga ane elo kemati asal kana dia mian puas dunia elo kemat pi ida syamsu kurat si waktu لكن اللون إنانا والله سبحانه وتعالى كورت أنت مثلا إنانا نسينا دم توقن إيه يعني ذهب ضوءها لكن إنانا نقول لكن بق مكور بق كورتين هين بق إيه كورت بق بولا شيء إيه مجيلانو سامن بق رينغ سامن atau مكتبولم يا إنه سامن في mana لينغ سامن بستان إنه أنا سين دوبل شيء إنه سمعوا إذا الشمس كورت سوقتنا اللون إنانا والله سبحانه وتعالى دم تعلن كان نيا itu menjelin dem ne ini mekegesin kan mekegesi sedih meringkan dem bawa Allah subhanahu wa taala wa idza nujumun kadarat demikian potianian ini potian data lingitian kita samian sewaktu yan ini waktu ne labo na ang manata langit. Pagka ko ito yan na tikita tabi. Kawasa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung elaw yan do, kung bulagi ako bulan yan do, iyo palang-alang. Duman na langit. Duman na langit sa peleket sa amin. Kasi palang-alang sa amin. Allah alam ang ito inong sa amin. Iyo. So kaya labo po ito sikitin. Kaya labo po ito. Demikian sa pelengit, kaya peleket po ito sikitin. Sabi niya, ito yung pudrat Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus, mekegesirin kada mekpenia mekegesi mekpenia sine melingkan Tuhan tabi Rabbul Alamin Allah subhanahu wa ta'ala bahwa idza sa'ir wa idza nujumun kadarat ubus wa idza al-jibalu suwirat demikian ini perlu terima sime perlu porapnya pena musik kita pena haji pun me punu kubung pena haji no cikiti sila me punu majime samia ge te kole manusia ge te kole manusia pe ini nuat pinasara. Wallah alam itu men pakai mereka me potosal de so sa tekel an. Sumahu Allah subhanahu wa ta'ala demen hetinan ini. Demen de ello romen anu so pe ginune. Pagpasada. Bang misa saben pinne. Samen gani aretso. Si waktu kabayaan na samen puno kemon men de buah pun. May kapuno-puno dalam dunia na samen bang ilara ko ene. Ko do gusta suirat palayang eko puno kataw eko be. Lepung-lepung eko me ene kapuknian palayang kana ken ini awal lepung-lepung nang kana ini kana ni Indonesia kana ko na atau tebo ene perkalayan sila me ko sa pinain sila kana sa di mi ka kole ng buwa Allah subhanahu wa ta'ala ini to sa lodun ni wa idha al-isharu uttirat nasini demikian ini isyarat ene me hayat me arab unta be ini pinakaharga ne etina me kita isme ko ito ne naga niya liang ni wen gen hinang de ini bang kita me pus me makka kita te una po me lem deserto me kamel me unta sa mi anen pin mo isme waktu le asal na harga to harga sin me arta den kana pinakaharga manien pegi kana alun sulan de iyan do iyan sa mi pegi ko ito gen hinang de ini agen asal pulang na be ini sa na Mercedes BMW bian kemon neme Jaguar kemon neme sakatan ngene hinang ini sumegua bang silat sama Arab lay na ini pinakaharga sa si ene meunta mian ini ini eruin ini mian harta mian nune nasal inalaga no ini hinatul bisan pengen agen etilen get ya tulis branden basta harta dah jemen nia tulis samia cuma si waktu ini si waktu ini tu masih ladun kan nia orasne إذا وإذا الإشارة أطلت ini me arta lay أطلت إذا أطل bang dilanjipin patne kaya na ang hirang din
gana makan ni gana ni ya mian mege etinen hetulsi samian luna jadi dana samian pege etinen tek kada parkala amal Allah subhanahu wa ta'ala tinang de so megua abang si dalam hapel sare pe nah gana na pinakaharga pege yen pege doan de peglungsulan yang samian yen harta de mian yen henep de mian na ko waktu ina tek Allah subhanahu wa ta'ala parkala ini ni lagu samian gana ubus nia orasnya wahidal wuhushu husyirat ida wuhusin ini nembuah ini dari Allah subhanahu wa ta'ala nia tu sedang bulak dunia kita manusia makhluk puas setiap manusia ame hayawanat makhluk ubus dalam bulak enden pinna wuhus eneme ketine me sanam kemon kasanam-sanaman dalam bulak samen etinen wuhus dalam bulak samian sedia binatang manusia wuhus waktu yang pegua ni oras ke pinegua Allah subhanahu wa ta'ala ini mangga tinggi-tinggi bisa nam dalam bulak etinen dulu itu dalam bulak pe sebenarnya waktu de pine tek Allah subhanahu wa ta'ala si etinen data bulak data bukut bulak itu pinegua ini me kesenam-senam ini etinen bekas ini nang Allah subhanahu wa ta'ala ini makhluk ini ubus ini gana me kesedih me kuala sedih me hilang ne do etin elau kiamat ninin ini ada Allah subhanahu wa ta'ala perkara ini do ini elau kiamat insanian ubus wa idza awa gana me kuala samian hilang ne dan buah Allah subhanahu wa ta'ala ubus sekian ne menepusan nen wa idzal biharu sujira paman tabiye bang pinte kita manusia asal hunit ini mati sakal te ini mekitehikan atau mekeboheanin etinen ngatu peneketa ngatu yang ebot cari gay lomang gasolina oke menjadi ebot ku itu begasal baru so mebohe taik samia nggak lalu bekas kita misalnya penain peketan bohein menjadi ebot peketan neteki menjadi ebot samia peneketa nanti ini kawasi Allah subhanahu wa ta'ala neke bohein tekin samia sujirat itinen menjadi ebot atau ngatu peneketan kalau kesudah muti. Nah ini gania mekeke samian ngenang ninin gania melingkan dan buah-buah sini Allah subhanahu wa ta'ala nangkan supaya kita mikil si kudrat Allah subhanahu wa ta'ala itinen si kawasenen ini samian ini nang wene gania itinen wege menjari atau gania wege magjatuh supaya masih kemon perkalain kehinang Allah subhanahu wa ta'ala selodun ngamia begitu manusia atau pengelesa Allah subhanahu wa ta'ala si makhluk na tu selodun ubus parkala ini kiamat dunia enggak nih mental besar yemen pengalarak dunia ini samian malabai abang pengalarak Allah subhanahu wa ta'ala dunia ini parkala etinen parkala mian dia apa sedih sedih be me sedih lai idin binte me etinen sedih samian kita no etinen elewin etinen enggak ada dia senagni inanan Allah subhanahu wa ta'ala duk poteanin ini pitu labo na marata langit pitu ne ulan bian kita bulan duk kita no kepunuh-punuhan me penuhin samian ini palayang ne kana niya ko penuh-penuhan ko me ene me lepuk-lepukan sa Allah subhanahu wa ta'ala bisa sige sepunuh mempertek kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini men kawasan ini demikian ini me binatang-binatangin kita enggak enak nguntul sih enggak enak makan sih enggak enak sih sabsanya enggak enak gini tilang ini dewa punen saat penian Allah kematin duk kemon me etinen ene me mian syarat me mian tehinang Allah subhanahu wa ta'ala samian etinen ene me pelengan data bulakian duk gepe ne pelen bulak samian pinegua na Allah subhanahu wa ta'ala us demikian me tehikin me poin atau poin samian ini hinang Allah subhanahu wa ta'ala etinen ebut atau etinen makasari pagkasunan yan tirang na ebot tinabuhay sila dunya ubus pagtaabot si Allah kiamat wa idhan nufusu zuwijat wa idhan nufusu zuwijat abot si Allah kiamat abot si Allah kiamat ninin isa miyan pinag sawe ne pinagkesuwa ng Allah subhanahu wa ta'ala yene ganta magkesuway ganta magsuko ini
Mian dumen nang sinin maksud nang sin pinag dambua ati na zuwijat ati ay magluli kibinin dumay. Bang daan pinag zuwijat mo zawij ati ni pinag lagay. So may nang sinin pinag-park, pinag-keso, pinag-epang ne. Bang kafir duk kafir, pinag-epang na duk kafir. Bang mu'min duk mu'min, pinag-epang na duk mu'min. Bang munafik duk munafik, pinag-epang na duk munafik. Bang pasik duk pasik, pinag-epang na duk pasik. Yahudi duk Yahudi, pinag-epang na duk Yahudi. Nasara duk Nasara, pinag-sapi, pinag-epang ni pinag-nimbuhan na Allah subhanahu wa ta'ala tawad sa kiamat, duk Nasara. Gini wa izan nufu, gini pinag-sakit. Wa izan nufu, so juwisat gini pinag-sakit. Mu'min duk kafir gini pinag-sakit. Itinan, mu'minin dalam surga. Saya duk mu'min. Kafirin, duk munafikin, duk Yahudiin, duk Nasarain. Lepas, sali isya dalam ini, dalam narga, lepas Allah subhanahu wa ta'ala. Saya, tapos sa kiamat, gaya pinagsali. Gaya pinaglagumay. Miyan, duminan siya pinne. Ito ng bangden, den hadja. Ang lela hadja sa amin, sigay. Sumagawa, miyan, manusia, mu'min, duk mu'min ne. Kafir, duk kafir na magsagetin, nagkaswain. Bang munafik, duk munafik ne. Bang pasik, duk pasik. Yahudi, duk Yahudi, nasara. Pagdambuhan na siya, Allah subhanahu wa ta'ala sa kiamat. Wa izan nufusu zuwijat. Ubus, wa idhal maw'udatu su'ilat. Yuksellaw kiamat. Mi Arab dahulu le jahil le si kajahiran de. Ni atu dan bu aman me kirupangan de. Mi Arab dahulu ini, mi Arab dahulu samian bangse pinetekan anak wallahu subhanahu wa ta'ala dende. Ga pinapate we de anak dendehin. Sumewa kinubul we teruk kelum na nakanak dende. Bang pegua nakanakin ang bansikalan sa ina pagpayam de den de anak den ina hinang den ka pinapati wala sa miyan asal miyan duktangan de sa mata-mata sumagwa papepete dehin kinumul duk kelum na nakarak den de ini hawa kurupangan me jahil manusia del lule na Arab del lule na siku itu ganiya atu mikiran sa isikito ganiya wallahu alam ganiya na mikiran dante kasi mikiran ngubul anak ni sa miyan. Wei kubul de anak ni. Wei kubul de anak ni lule me dahal seru say. Ini sab ini mian dumen siya sabab ko se anu ini mian bahasa mian mekiniskin sa anak ni. Sumegwa mekelemanan siya bang sa ting anak dende. Bahasa aib siya sa abian sa ukuli. Ini me jahalis dan sa abian. Busiku itu ini sarain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang niya apen ni anak nutel luren de trata tepe hala nu samian ini mian anak nutel luren de yan ini pin mekelik kau pin manarga jahannam nasiya tagna alay bang anak den de pinapati diwan ini kejahil den dumempe PPT den sama selalu pinapati nak anakin sinek kila to pinet nang ato sulumbay gay sumugwa iyan hawa ini asal tirupangan den pinapati duk kelum ini kinubul duk kelum na nakarakdende sa nakarakdo yan nakan. Kasi yinin kirupangan may Arab yaluy kejahilan din sa amin. Ubus pagtaabot sa ilaw kiamat pinakelum na Allah subhanahu wa ta'ala nakanak nakadakdende diki-diki niya kinubul niyan pinetenge wallahu subhanahu wa ta'ala tinilaw okay nakanak ine duseno pipetian pengubulan ene metatuan to. Ine dusen heten soal istingkari asal tanda nen lai asal pinakite te kaya anduk yene asal sebun-sibun sin Allah subhanahu wa ta'ala si manusia ina manang herang siya nakanakin tinilaw pinetenge okay ine dusen no ke pinapate wa ina no manusia si ine tilage ine tehinang ine te sembung manusia ine dua bigilangin sa men metatuan kepetay ine nakanakin si mian si kelum na kinulo samian umus ida tesambungin ngani tesambung itu dumen nak le pili besai sulai gaji Israel saman bisa Allah subhanahu wa ta'ala asal ini salat laat le tebhinang kidebuncian Allah subhanahu wa ta'ala bang niya nakahinang na pangkala ini tinilaw na kanaki wa idhal maw'udatu su'ilat yun kanak din dito kinulo kelum net we de samian si waktu de ubus tabot silo kiamat tinilaw ini bisa nakanaki ini sudah nakanaki ini pindah dosen si dua meter tu kau kumpul de saya ini tas bang ni abang yang saya ini tehinang
atau ini sambung manusiain amma nen ina sa amin si Allah subhanahu wa ta'ala. Negara ko yang akan perlu sih. Oke, tapi tahu me aja pinen na pe dupang. O pinen upama pinte upama saya. Tinir ko tinir Allah subhanahu wa ta'ala mian pinotuan ko pepetay ko pinte pe dupang. Atau an samian meg na kelere na tinang na samian masyat ge makasari. Na pe kinu ilakan penekanak. Elum sana napati. Iyan kerupangan manusia ini me jahil ko delu harap delu. Kobos biayi dambin kudrat law kiamatin. Kobos dok law kiamat wa idha as-suhuf nushirat. Pinatekkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala sikite bi kemon dembua iyan na bakas kalakuan itu sinunyin dalam record, dalam file bersama dalam kitab. Jangan gana dembua manusia gana kitab na file na sama record. Kuma ini Mama Samia saya sekitar ini atu blank Samia. Sebenarnya sini bang selaw kiamat selaw akhirat gana blanko. Ke montainang musamian asal masih dalam inun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ikra kitab. Kau depende kiane kau ada masane ini record. Kau ada masa grade non. Pemikir kau 90 mian 60 ya kana misal. Wa ma ana bidhallamin lil abid. Kuitu dia kupin dengannya kau. Sebab kau depende masa record non tiane. Duk orasmian lesi dunia penginang non. Lesi Pilipinas lesi Vesira tu seria samia orasmian penginangin samia tia inang. Yemen pepinu si Nasirin, yemen pepinu si madrasain, yemen pemasanu Quranin, yemen dekan tabasarun, yemen dekan tasbinun, yemen dekan sambahyang sunat non tiane. Duk esamen masa non samian lesi mian sine gani alepas aman kita siluktuyan bin Allah subhanahu wa ta'ala wa idha as-suhuf nushirat ini tekkan epine etinen saprak besikian manusia gani getine bukan Allah subhanahu wa ta'ala yelo kiamat ubus wa idha as-sama'u kushitat Allah subhanahu wa ta'ala mian ayne bin yani kene wa idha as-sama'u kushitat wa idha al-jahimu su'irat wa idal jannatu uzlipat alimat nafsu ma hadarat. Dok demikian langitin ketinan ini be larak garet nebe gane tinan kala niya ko bisa ko elomi andu ako me ene elomi andu ko kawakib mi andu yan sa ine kala langitin ketinan si Allah subhanahu wa ta'ala ilarak gane niya kana sa disanya wabos wa idal jahimu su'irat silaw bikin silaw kiamat ini narkain mian su'irat mian tiane pine tinagama de Allah subhanahu wa ta'ala atau pinakayat de Allah subhanahu wa ta'ala yene narka jahannamin si Allah kiamat samian wa idza ja'imu su'irat mian pinakayat de sabab ini bunsi Allah subhanahu wa ta'ala si anak apu Adam ini magdusahin. Iya. Binakayat ne, pinakitan ne, tinagaman Allah subhanahu wa ta'ala yene narka jahannamhin sabab bunsi ne. Yene pagad ne si manusia. Yene sine. Pintene yene manusia nengubol anak ne duk yene kelum-lum na samian. Yene manusia magdupang metode atau bolak dunia samian. Ini pagad Allah subhanahu wa ta'ala para kamayahin ini ebutle mereka ahli samian. Andang nehitin lain kait-kait atau perikatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus wa idhal jannatu uzlipat aksni. Bangga bidung lewan ini sebaiknya enggak ada pinasuk pada Allah subhanahu wa ta'ala sini dan buah ini makasih ketika manusia. Ubus bang tebisara pamambay dalam Quran bang tebisara kafirin magtosnya amanu bang tebisara narkain magtosnya jannah samian pamambay dalam Quran pasambi Quran mapak ini riwayat samian bang ni alu tebisara pasal manusia kerupangan nisab manusia bunglew na samian kahapat bisa manusia bang ni alu bisara pasal narka nisab itu bisara pasal surga samian bisara Allah subhanahu ilawanan samian Allah subhanahu ubus wa idal jannatu uzlipat uksal law kiamat pinitek kan wisab
pinaandang na usab atau tinagama na usab Allah subhanahu wa ta'ala yene surgain atau uslipat atau pinatapit ng Allah subhanahu wa ta'ala nansin surgain mula-mula surga Firdausin si manusia yene mu'min bisa manggamit kiro pangalan manggamit kiro pangalan uslipat atau kurribat pinatapit atau tinagama pinaandang ng Allah subhanahu wa ta'ala pinugata si manusia yene surgain si manusia magdupangin atau nanut yene pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala ubos nan siinin pero Allah subhanahu wa ta'ala alimat nafsum ma hadarat itin antag silaw kiamat niya silaw kiamat niya behunin kita makakapi behunin kita uhan hati kita makapas silaw kiamat behunin kita uhan makapas kita silaw kiamat behunin hati kita uhan hap sambayang kan silaw kiamat behunin hati hap puesetin kita uhan silaw kiamat behunin hati kita uhan tamihan haram yatinin silaw kiamat behunin kita uhan tamihan tegay makazari yatinin tangkasara silaw kiamat yatinin kalantan lain kita silaw kiamat uhat cek temri kita niya so bang turo nahap bang madalang sambayang pasarin mo pabahap patuloy tilihin iyon na balangin yatinin Allah Akbar sa amihan yatinin magisansing tingin tatabi amihan na pinahin na iyo hakot-hakot atau gay tamban may inambananin may duri-duririn sa amihan miyan hunit sumagawa pisang-song na miyan sampai tipatuloy balik sa patuloy sampai doon nga pa isang maritelo na magin na ang susa Allah subhanahu wa ta'ala ini Allah sambayang ni Allah subhanahu wa ta'ala pimuwin ini sambayang ini pawailun lil musallin alladhina hum sebutan mo balik ubus yung salatin ini nambayang sumaguwa siya pagsabayang hindi nga kitauhan so siya pagsabayang pagtaabot siya law kiamat alimat nafsu matarat pagpayab natin kaapas sambayang doon ito ba kaapas sambayang siyan magsambayang sumaguwa siya kalan hindi ginahad siya pagsambayangin yung masirin yung jamahin garo saki garo ini sa amin gana ujul kabayan siya ini kawati sambayang din nga makapas sumaguwa ka kitauhan ni sumaguwa siya law kiamat dahon na kitauhan ni nakana elaw niya batang pito kita batang ng bayan kita sa pinapa isidun niya naubos na labo puti adin ubos na lingitin ilara ubos na elaw iniranan akan gana doon niya itungan sa puwas na parkalain puti alamat puwas na parkalain gana doon niya kung bisrahin ini dunyahin lahat paghinangan gaaniya itinin mistahan kita atau kania mian awe mamaman kita sa mian maghinang ka o maghinang ubos pag-ilaw kiamatin lahat paghisaban ni bila amal etinen pemistahan ni kita ni sumaguwa gani pen kita maghinang manggani apa mga maghinang tiyan bang mantin na wa maghinang bang sabado sa law kiamat kinang country ko ito barantan di gaya kita paghinang tabot sa ilaw kiamat. So ini sa ilaw kiamatin, losa kita binistahan ng Allah sa binistahan naman. Pag ito sa ilaw doon niya, gaya kita binistahan, dapat maghinang salama-lama sa amin. Maghinang salama-lama. So tabot sa ilaw kiamat, mangkin na kita binistahan, so gaya kita paghinang sa amin, magtabot sa ilaw kiamat. Nasa'y, ubos, Allah subhanahu wa ta'ala, alimat nafsu ma hadarat, yene behuna na kitauhan setiap-tiap dan buang banbaran suyak tuyen katinen ini benin lain di silaw kiamat magati ye makapas isa kiaman may kihilangnen behuna kitauhan na sa amin law siya ubos para Allah subhanahu wa ta'ala fala uqsimu bil khunnas al jawari al khunnas wal layli idha as'as was subh idha tanaffas ininsaba para Allah subhanahu wa ta'ala kau bisa ramai lumian tu. Sinapaan Allah subhanahu wa ta'ala pen fala uqsimu bil khunnas. Mian pen Allah subhanahu wa ta'ala mian sinapaan Allah subhanahu wa ta'ala mian yene me si
poteanian dia tak langit tikitete meg iglapian meg ene marantaian nia orasne etinen mian fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas sinapan wallahu subhanahu wa ta'ala sime potean yene me dia tak langitian tikitete bi ubus nia orasne ge tikitete bi pel kelligan wello etinen mian bang elleo bang elle bang sangem tikitete bi samian pegana ello tikitete bi danta claro bangero pinte me ilipe garna gamon tikitete bi kemon data ene kerajaan data langitian etene me marantaya sumego bang pinetek ka wallahu subhanahu wa ta'ala pinetek ka wallahu subhanahu wa ta'ala ellewin kemon diata ene belindem tikitete bi marantaya mo sokrindem bang tek ka ellewin dan ellewin samian amban kawasa Allah subhanahu wa ta'ala gania etinen patapuk kemon atau keligan kemon al-jawaril kunnas keligan wal laili idza asas duk sinapan Allah subhanahu wa ta'ala bangisab etinen ine mian sengemin bisan duel leo etinen tegeso Allah subhanahu wa ta'ala pinenia wa ene yene sengemin samian etinen bisan duel leo atau elleo yang samian ni oras ne pinesete po Allah subhanahu wa ta'ala na demikian me parkala ini gana ne kege es nginang ne melingkan Allah subhanahu wa ta'ala tinen ubus elleo sangem elo samian megpenyain sini wasubh idza tanafas demikian bang ni sapin etinen sengemin etinen song pesilak me song elo ne balik etinen menginangin gani asine sedia man Allah subhanahu wa ta'ala ubus bin Allah subhanahu wa ta'ala ingatun bi innahu laqawlu rasulin karim yene inan tanan biselet ere dua tangan bi kuitu ya yene Qur'anian san Qur'anian ine memoyehin dumensine doksine sumegua Qur'anin bisara Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya dat bisara Allah subhanahu wa ta'ala gania misara seddi amban etinen agana mekeges misara pun seddi amban Allah subhanahu wa ta'ala bisan pe me yene me arab delule bisan pe sainge me pasahare me pasainge me teure samian ekkane hasine asal me muhawala me nginam pasamian nginam Quran seddi amban inuinin ini Quran ini Quran binete ka wallahu subhanahu wa ta'ala song bahasa hinang samian bahasa Quranin kaise me kege bisa dosa inge pagtabang de ngihinang nisara samian ko bisa Quranin nobus Allah subhanahu wa ta'ala innahu la qawlu rasulin karim yene Quranin asal sebenarnya terian bisara Allah subhanahu wa ta'ala bino wa Jibril alaihi salatu wassalam bino wa Jibril alaihi salatu wassalam pipus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubus innahu laqawlu rasulin karim dengan bisara ina sinin bang tut tebinte anu ayat tu binen bahasa bisara yene rasul bisara Jibril dumain sumegua bisarahin bisa Allah subhanahu wa ta'ala memoyehin yene rasul ne amban iye tujupisi rasul ne si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam binawa Jibril من الله سبحانه وتعالى في بسي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينهي القرآن وبس سجبريل إن صفاتنا ذي قوة عند ذي العرش مكين سجبريل سجبريل أبنينا والله سبحانه وتعالى ينهي بنكي اتنين باسد atau pineke yene hab ni martabatnen duk hab darajatnen duk langke oposisonen bang dalam posisonen amban kemon malaikat si Allah subhanahu wa ta'ala kanina pinalaka amat Jibril dhi quwatin inda dhil arshi makin etinen bang mian kemon idina saman posison upaba kanina pinakalangka posisonen amban yene inda dhil arshi makin amban niya walu malaikat mo aras Allah subhanahu wa ta'ala inda dhil arshi makin dhil arshi yene walu malaikat yenin mangalutu aras Allah subhanahu wa ta'ala ini malaikat ini malaikat ini waluinin yein memo aras Allah subhanahu wa ta'ala ubus
ye memo walu malaikat le memo aras Allah subhanahu wa ta'ala atwa me pilihan aras Allah subhanahu wa ta'ala le si malaikat ulumian si Jibril hab pedarazat ne hab lang ke pedarazat ne amban si walu le tuju Allah subhanahu wa ta'ala dok iya hetinan penakura sin ke malaikat yene si Jibril alaihi salatu wasalam tandaanin gani atepene wa Allah subhanahu wa ta'ala mau bisarana pi pusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melingkan amban malaikat lay melingkan tepene ini di Jibril alaihi salatu wasalam ya inda dhi quwwatin inda dhil arsy makin muta'in thumma amin tine daye nuhut etinen nian yana Jibril dan emen sifat men muta'in nian sikemon malaikat mian pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala petuhut si iye dukke malaikat etinen asal ene kura pengendelan Allah subhanahu wa ta'ala amin ini Jibril alaihi salatu wasalam si Jibril alaihi salatu wasalam wa ma sahibukum bimajnun duk mian nakhan tepin nikah pada Allah subhanahu wa ta'ala mian yene si waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketekan Quran Allah subhanahu wa ta'ala tipu binaw Jibril siye o si waktu ne ngaka samian yene men Quran metekasihin mian amban Allah subhanahu wa ta'ala ubus mian inebinin sinospek weme arabin sinospek weme disi Abu Jahal disi Abu Lahab kemon na musyrik si Makkah samian we pinain yure pin abin lewin peke samian Muhammad sallallahu alaihi wasallam misal samian ebe Quran hinina binisara no ede bahasa inde bahasa Muhammad alaihi salatu wasallam binalew peke bahasa ebe bisarane bin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma sahibukum bimajnun pende binale wiye Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pende binale o pende iye pende ne tinan bisrane to ne sumegua bisrane pende ampa ne tinan aku binaw Jibril alaihi salatu wasallam kisiye ene bisrane samian ubus wala tadra'ahu bil ufuqil mubin mian dukseben dalte Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakas tekite we de Jibril bakas tawi kita wa de Jibril ene pingitene yen tagna tekitene Jibril samian yene hejjenen pengehinang Allah subhanahu wa ta'ala etinen hejjan samian bakas tepinekite wallahu subhanahu wa ta'ala si mian depan Makkah eten si waktu tekite petekka mian dinak wallahu subhanahu wa ta'ala si Jibril pisi mian domen yene mian petekane etin peniyau de pisi yen lesi mian pin kanun ko bangin islamin dumay si waktu nia oras pinakita wallahu subhanahu wa ta'ala samen si iye pusi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye ke hajj si bilin si waktu ye si waktu nina wallahu subhanahu wa ta'ala hajj si bilin samen hajjandan pinakita we Allah subhanahu wa ta'ala si iya po si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubos siwaktu yan sehingga jahanam sehingga pinne walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin dia tak langit dia tak samen pinakita wa Allah subhanahu wa ta'ala po si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Jibril samian mian awe ubos walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin mian takita wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala suratihi si bentuk na samian penghinang Allah subhanahu wa ta'ala bentuk iman janan ubus jahanan pinakita wa Allah subhanahu wa ta'ala siye lahu situmi ajna niya tekite pinakita wa Allah subhanahu wa ta'ala pusi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Jibril jahanan niya pepikne ennem hatus mian pepik situmi ajna ennem hatus pepik ubus si dembua pepik ne si tafsir pelua tafsir ini si dembua pepik ne lay hejjahan nen dunya ini bang pelu na dembua pepik nen pe belak na samian keleke ban na dembua pepik na wala aja pepik ne ga la isi nemetus lega si dembua haja ban nemetus lay hejjahan pepik nen suatu nen pinakita wa Allah subhanahu wa ta'ala hejjahan nen ini hajja si Jibril pusi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ennem hatus pepik nen ubus nembuat pepik di bang pegelat ne dun gainin kekel pepik nen hajjenen
si Jibril alaihi salatu wassalam. Geta tirang pula jenen kusnan sinin istri kusikam niya pasang malaikatin maka ada yang serat ini dan buah malaikat samia dia tin pangilengan ang banbayna ang bandung tingin ini itu sih pahalin 500 tahun ilengan menduk irin si Jibril alaihi salatu wassalam sedih pembanian 600 pepik ini nang Allah subhanahu wa ta'ala dan buah pepik nilai yatin bang belat ni dunia ini dia makala para kayak ano namang sepinte bang belat ni kayak buah pepik na koin gepe bang haji Allah subhanahu wa ta'ala samia yatin so pikir tadi nian gana ni kayak sedih amal Allah subhanahu wa ta'ala wa ma sahibukum wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin ubus pada Allah subhanahu wa ta'ala kabar ana ubus hadi temtene penuti batat ubus temtene wa ma huwa biqawli syaitanir rajim ini bidin wa ma huwa 'ala al-ghaibi bidhanin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si waktu netek kas iya Qur'anin asal ga'tet iya etinen ga iya megan ini bidin gai gapin ne do ko gai sumegwa si waktu tek kas Qur'anin lu na ke ped lu na ke hap lu na ke asal mutos pinawa wa dengan elingan wene kuna te bakas si ulumul Quran history te biate wala kat bas muskam so bagaimana ke tinggal ulumul Quran si ulumul Quran bang tek ka Quranin si waktu kita te tu si bang na waktu na hakut si waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu bang bitu hakut ulan pe ketuhan te berhakut dan tu asal hurit sanana so bang tek ka pisi Quranin si waktu inin sangem hagut dukulan pesamian hagut managut ini hawa peddi dan siye agen bustat edel hak nen duk songoten pegu amman ke umaran sini Pak sallallahu alaihi wasallam ini hawa haji ini amanat juwi hawa haji buat ini Quran hawa peddi dan pisiye atau ini yang hawa ini hawa pemikiran ini samian sudah gai pegasa amman Allah subhanahu wa taala ini hawana bisan dosa ingi hagut deh samian basta tek ke Quranin pisiye duk nia helding pisiye tek ka bibliotek Jibril pisiye nia helding ubus ini en pegua kemon ambambaran na sumotin nawa ini peddi atau pemikiran ini Quran samian asuma wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin asal ga bang tek ka pisiye Quranin taimane pinipini Allah subhanahu pinipini wa Jibril siya amar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin asal getet ge inune gete bukannya dumen bang gete bang na ilmu tamang gete gete inurungan manok gete urung si Malik ilmu ni perkelelane ngai bang ilmu sir ga makazadi bang gete inurungan anu samia inurungan sin gete menjadi no gete menjadi tin bintel bisara bang gete sinoldohan samia inurungan gete urung ilmu gai manusia na ilmu ne date bukan bil mu'min bang na te bukan bi bang na ilmu bi te bukan bisamian ye penugata Allah subhanahu wa ta'ala kamin samian si manusia gay masampai muna kitawan ni samian amanat samian siye kinakang wallahu subhanahu wa ta'ala amban kakang itin dalam neraka jahannam pinaras tabut celok kiamat dene kinakang siye sabi ni sa ilmu gak pengurung mo ini atau gak pinawa ini sabi ni ini kesebenaran wabus wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqawli syaitanir rajim duk dumen ere Qur'anian dumen ama bisa syaitan dumen ko bisara ene me jahil ipin bahasa Nabi Muhammad bisa ipin abinaleo saben bahasa bisa dumen to bisa syaitan yan gay dumen Quran le bisa syaitan sumegua bisara ine bisara Allah subhanahu wa ta'ala mian bisara le fa aina tadhhabun tungan pekapia kana kay biseddi gana pempelingan biseddi upama manusiain pajin Allah subhanahu wa ta'ala ini dok sobran berkorbangan nun sumegua ne me histori samen pinain tahala de ko amban ta bolaku ya anta kita ni ulak sedih upama tahala de ko amban ta dewa langit ko ana langit sedih fa aina tadhhabun tungan ka tungan ka bang dimensi Allah subhanahu wa ta'ala tungan ka bang dimensi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutan samen diri kana penuan bisedih kana pempulingan bisedih sumegua in huwa illa dzikru lil alamin ya Qur'anian etinan pemeseb sikam yene amar Allah subhanahu wa ta'ala pi bos Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemeseb sikam duk di makakape duk ke Tuhan tewi kahalan pagdunyahin duk kahalan pagakhiratin kahalan kemitain kahalan samian kemon kerajaan
Qur'anian enuin kairan sini penutan bin ini Qur'anian dukam etinan gelepas amban Allah Subhanahu wa taala. Liman syaa minkum ay yastaqim sisensin amban kam etin mabaya yene miha etinen kesebendalan du kebentelan agama mian Allah Subhanahu wa taala yene dan kam tungan-tungan petungan sedih semua dukam si Quran kam petut mian atau antara di Quran. Wa ma tasyauna illa insyaallah rabbil alamin dukanya etinen magkabayan bisan duin kabayan bi hinang bi atau pekerjaan samian baya-baya bi mansamian gaykan mikes sumigwa dembuwa magkabayanin migpinain sa amin Allah Subhanahu wa taala. Pamanin men tepite men ini ubus ni sa amin men sabi sa reinin pamanin niya kung ako men magplano kun batang gubernur plano ko te diri kabayaan kun sinaguwa banggero kinabayaan Allah Subhanahu wa taala asal sampai mati ko sige ko kapag gubernur sampai mati ko kapag barangay captain sampai mati ko kapag kunsel sinaguwa bang kinabayaan Allah Subhanahu wa taala bisan ga tangan angan no bang tesulat lesi dalam itakadano atau dalam suku misalnya biso ang hatsiyan ini pinagtek ka Allah Subhanahu wa taala. Sumagwa dinin o mata sauna illa ya Allah dakit betin magkirehelo ini kabayaan tabi ini perkala tabi sumagwa ini pagat kita ini betul kita bisi yeni Allah Subhanahu wa taala pagat sikine bar Allah Subhanahu wa taala. Hada wallahu alam sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam.